Hola amigos, bienvenidos a Perspañol. Soy Fátima, soy maestra persa. En este episodio les voy a leer un cuento del libro Shahnameh escrito por Ferdowsi hace 1000 años, más o menos 1000 años. El tiempo de este cuento es presente simple, es para fortalecer las conjugaciones en el tiempo presente simple. Entonces empezamos. رستم یک پهلوان بزرگ است. رستم es un gran guerrero. Rustam es un nombre, یک quiere decir uno, پهلوان, guerrero, بزرگ quiere decir gran o grande. El verbo است es como ser o estar en español. Su infinitivo es بودن. La conjugación en tiempo presente simple es من هستم, yo soy, تو هستی, tú eres, او هست, él es o ella es. ما هستیم, nosotros somos, شما هستید, usted o ustedes son, آنها هستند. O coloquialmente se dice una هستند, ellos o ellas son. او یک اسب نیرومند به نام رخش دارد. Él tiene un caballo fuerte llamado رخش. او, él o ella. یک, un o uno. اسب, caballo. نیرومند, fuerte, به نام, llamado, رخش es un nombre, دارد. El verbo دارد quiere decir tiene. El infinitivo es داشتن. El raíz es دار. من دارم. تو داری. او دارد. ما داریم. شما دارید. آنها دارند. رخش همیشه کنار رستم می ایستد. رخش siempre está al lado de Rustam. Quiere decir apoya a Rustam. رخش es un nombre, همیشه, siempre, کنار رستم, al lado de Rustam. می ایستد. Mi istad tiene su infinitivo ایستادن. Quiere decir pararse o levantarse. Y aquí significa apoyar. El infinitivo es ایستادن. El raíz es ist. من می ایستم. تو می ایستی. او می ایستد. ما می ایستیم. شما می ایستید. آنها می ایستند. رستم به میدان جنگ می رود. رستم va al campo de batalla. Rustam es un nombre. B es una proposición, quiere decir a. Meidán es plaza. Meidán jang aquí quiere decir campo de batalla. Jang es batalla. Miravad quiere decir va. El infinitivo del verbo miravad es raftan. El raíz es ro. Entonces sería man miravam, تو میروی، او میرود. ما میرویم، شما میروید، آنها میروند. رخش او را همراهی می کند. رخش lo acompaña. رخش es un nombre. او را quiere decir a él. همراهی می کند. Acompaña. El infinitivo es همراهی کردن. El verbo es compuesto. Tiene dos partes. Así que solo vamos a conjugar la parte segunda, que es می کند. El infinitivo es کردن. El raíz es con. من همراهی می کنم. Yo acompaño. تو همراهی می کنی. او همراهی می کند. ما همراهی می کنیم. شما همراهی می کنید. آنها همراهی می کنند. دشمنان به رستم حمله می کنند. Dushman es enemigo y dushmanon significa los enemigos. La terminación an es para hacer el sustantivo plural. Be Rustam, a Rustam. Entonces, be es una proposición, quiere decir a. حمله میکنن. El verbo es compuesto, quiere decir atacan. Así que vamos a conjugar solo la segunda parte, میکنن. El infinitivo es کردن. El raíz es con. من حمله میکنم. Yo ataco. تو حمله میکنی. او حمله میکند. ما حمله میکنیم. شما حمله میکنید. آنها حمله میکنند. رستم با گرز خود می جنگد. Rustam pelea con su masa. Rustam es un nombre, با es preposición, quiere decir con. گرز خود es posesivo. Posesivo de manera formal se utiliza خود. گرز خود. گرز es masa y گرز خود es su masa. En manera coloquial se dice گرزش. می جنگد. El verbo es جنگیدن. Raíz es جنگ. من می جنگم. Yo peleo.
تو می جنگی، او می جنگد، ما می جنگیم، شما می جنگید، آنها می جنگند. رخش سمهایش را به زمین می کوبد. Rax golpea la tierra con sus cascos. Rax es un nombre de caballo de Rostam. Somhayas. Som quiere decir casco. Somha, los cascos, y somhayas tiene posesivo, significa sus cascos. به زمین میکوبد. به زمین quiere decir a la tierra. زمین es tierra. Y میکوبد, esta acción es کوبیدن. El infinitivo es کوبیدن. quiere decir golpear. El raíz es کوب. من میکوبم، تو میکوبی، او میکوبد. ما میکوبیم، شما میکوبید، آنها میکوبند. رستم پیروز میشود. Rostam se convierte en el vencedor. El verbo es پیروز شدن, vencer. Es un verbo compuesto. Solo vamos a conjugar la parte segunda. El infinitivo es شدن. El raíz es شو o شو. من پیروز میشوم، تو پیروز میشوی، او پیروز میشود. ما پیروز میشویم، شما پیروز میشوید، آنها پیروز میشوند. مردم شادی می کنند. La gente se alegra y se celebra. El verbo es شادی کردن. Es un verbo compuesto. Solo vamos a conjugar la parte segunda que es کردن. El raíz es con. من شادی می کنم. Yo celebro. تو شادی می کنی. او شادی می کند. ما شادی می کنیم. شما شادی می کنید. آنها شادی می کنند.